Ubijali su žene, decu, starce. Dimitrijević Aleksandar, 4 godine star, i brat Radisav, 12 godina star, ubijeni su snajperom 16. januara 1993. godine u Skelanima. Vladimir Gajić, 4 godine star, ubijen je gelerom od granate ispaljene iz Srebrenice dok se igrao u svom stanu u Bratuncu. Biljana Nikolić imala je 7 godina, a Zorica Božić samo 12 godina kada su ubijene. Slobodan Stojanović iz Kamenice, opština Zvornik, imao je 12 godina kada ga je zaklala Elfeta Veseli iz Vlasenice, žena monstrum, kad se vratio kući po svog psa. Brano Vučetić imao je samo 9 godina kada su mu 14. decembra 1992. godine u Bjelovcu ubili celu porodicu. Tog dana je ranjen, odveden u Srebrenički logor zajedno sa Oliverom Filipović od 3 godine i Nemanjom Filipović od 7 meseci. I danas, posle 29 godina, ušima nam odzvanja krik majke Dobrine, koja drži lobanju svog sina Živana, koga je prepoznala po popravljanom zubu. Krik majke Slavke Matić iz Bjelovca za Gordanom, za Snežanom, za suprugom Radivojem. Krik majke Ljubinke Simić iz Poloma za sinovima Ljubišom, Mitrom i Nenadom. Plač 12-godišnjeg Cvetka Ristića iz Kelana za majkom, za ocem, za sestrom i bratom